Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi b'Ibendera TV, reka ntongere mbasuhuze nizere yuko mumeze neza kandi nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kugira igitondo cyiza. Turi ku munsi wo kuwa gatanu, itariki yo nenye ukwezi ni ukwa kane, umwaka n'ibihumbi 2025. Nanone ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri makuru agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugiye kubyuka tuganira ku makuru agezweho mu burasirazuba bw'iki gihugu, ngiye kugenda ngutembereza ibice bitandukanye, by'umwihariko ndakujyana muri Walikale, niho ngufitiye amakuru atari make. Ntabwo ariho honyine kandi ugutembereze muri Uvira, nkubwire yuko nyuma yuko ku munsi w'ejo M23 itangaje ku mugaragaro ko yivanye mu mujyi wa Walikale. Kuri ubu rero nkuzaniye amakuru atandukanye n'ayo ngayo, inkuru ijya gusa nigeze ko mu minsi yashize, kuko nje kukubwira yuko muri iki gitondo mu mujyi wa Walikale hagaragaye ingabo nyinshi za M23 aho zari zikiri muri uyu mujyi zitarasohoka. Ndagenda rero nkubwira byinshi kuri abasirikare ba M23 bagaragaye muri Walikale muri iki gitondo. Ndaza kukubwira iby'urugamba rwabo bivuga yuko ngo bakozanijeho n'umutwe wa Wazalendo. Byose ndagenda mbigusobanura, nkubwire abashobora kuba baguye muri iyi mirwano ibereye muri Walikale centre hagati rwagati, aho abarwanyi ba Wazalendo bidegembya muri uyu mujyi, ariko ngo batazi yuko M23 ikirimo, bazi yuko koko ngibyo yatangaje ari ukuri yamaze gusohokamo. Ubwo rero ngo bahuriyemo n'abasirikare ba M23, ariko ngo M23 ibahaye isomo rikomeye cyane. Ubwo ndaza kugenda nkuganiriza byinshi kuri ibi ngibi biramukiye muri Walikale, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyine ntabwo ari ibyo gusa kandi bukubwire, ndaza kukubwira no ku ngingo y'abasirikare b'Ababiligi ngo bamaze kuba boherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rugamba, aho bagiye guhanganamo n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Ubwo ndaza kugenda mbigusobanurira byose, ngusobanurire impamvu boherejwe, ngusobanurire umubare w'aboherejwe, ariko kandi hajemo abajenerali bakomeye ku buryo amazina yabo nayo yagiye amenyekana. Ubwo ndagenda nkunyurira mu mazina akomeye y'abasirikare b'Ababiligi bamaze kuba baza guhangana na M23. Ndakubwira impamvu M23 ikomeje gutangaza yuko ntabwo banabuke ifite, impamvu M23 ikomeje gutangaza yuko nyine yiteguye guhangana nabo, abo baza bose, kuko yivuga yuko ngo n'igihe ngo n'Abanyamerika baza nabo ngo yiteguye guhangana nabo. Ikizima ari uko izi kirwanira, ikaba izi kishaka, ntabwo yiteguye gutinya uwo ari we wese, kuko ngiri mu rugamba rwo kubohora igihugu cyabo, mu rugamba rwo gutabara abaturage b'Abanyakongo cyangwa se Abakongomani, by'umwihariko abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bimwe agaciro n'igihugu cyabo, ngo nicyo uyu mutwe uri kurwanira. Ibyo byose rero ni bimwe mu byo tugiye kugenda tugarukaho hano ku Ibendera TV. Nizere yuko mwamaze gukanda subscribe, niba utarayikanda manuka gato ubanze ukande subscribe aho ngaha, kandi ugenzure ko ako kantu kameze nk'inzogera nako wamaze kuba ugakandaho. niba wamaze gukanda ku nzogera rero, ubwo nta kabuza byaba byamaze kwikora. Twaba tugiye kujya tubana 5 kuri 5 makuru atandukanye tugenda tugutegura, by'umwihariko ayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ngingo rero zitandukanye maze kugenda nkubwira z'amakuru tugiye kugarukaho, yaba imirwano iramukiye muri Walikale, yaba abasirikare kandi ba M23 bongeye kugaragara muri uyu mujyi, ndetse n'ibyuko ingabo z'Ababiligi zamaze kuba zimanuka ku bwinshi, zirimo abo n'abarimo abajenerali. Byose rero nibyo tugiye kugenda tugarukaho muri aya makuru atandukanye nagiye nkutegurira muri iki gitondo. Ni ku Ibendera TV rero, genzura ko wamaze gukanda subscribe, ubundi nze tubana mu makuru ku buryo burambuye nyuma yako kananga.
Yes, nk'uko nari maze kubibabwira rero komite ntangira aya makuru agezweho ku Ibendera TV, maze ntangirire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkubwire ko muri iki gihugu hazindukiye imirwano ikomeye, aho umutwe wa M23 wari wamaze gutangaza ku munsi w'ejo yuko uhagaritse ibikorwa byawo byose muri santere ya Walikale. Kuri ubu uyu mutwe umaze kugaruka muri uyu mujyi ndetse uza gufata ibindi bice, aho muri iki gitondo hagaragaye abandi basirikare b'uyu mutwe wa M23 bagaragaye muri Walikale. Uti bigenze bite rero n'iki kibaye mu gihe abasirikare ba Wazalendo barimo baratembera mbega bacaracara bakora akazi kameze nk'akirondo muri iri joro, bazi yuko bamaze kuba bigarurira uyu mujyi. Nk'uko byagenze ubushize murabyibuka neza ko ubwe M23 yivanaga muri Walikale, yari yatanze itegeko yuko cyangwa se yatanze umuburo ko igihe isaha n'isaha yakumva cyangwa se yagabwaho igitero cyangwa se akagira abaturage babangamirwa ngo izahita igaruka. Kuri ubu rero nta kindi kibaye, nicyo kibaye. Abasirikare ba Wazalendo mu gihe bari barimo baratembera bacaracara muri karitsiye zigiye zitandukanye zahariya muri Walikale, bagaragaye bashyamirana n'abaturage ndetse babasahura nk'uko bimenyerewe. Icyo gihe M23 rero nibwo yahise yigaragaza, bagiye kubona bamwe muri abo baturage n'ubundi n'abari abasirikare ba M23, mbega bivuze yuko M23 ntaho yari yagiye, yari igihari. Nubwo hari bake bagiye, ariko abenshi nk'uko twagiye tubigaruka mu minsi yashize ko Walikale irimo abasirikare benshi batagira ingano ba M23. Kuri ubu rero abenshi nibo bari basigaye, rero bahise bakozanyaho n'abasirikare ba Wazalendo, bivuga ko abagera muri 20 baba aribo baguye muri urwo rugamba, ariko ntabwo turamenya ngo n'abasirikare bandi. Ariko uruhande rwagowe cyane cyangwa se uruhande rwa kubiswe cyane rwa ruhande rw'ingabo za Wazalendo, bivuze yuko niba umubare wabo yahitanwe cyangwa se abaguye muri iyo mirwano ari 20, birashoboka neza yuko umubare munini muri bo ari abasirikare ba Wazalendo, by'umwihariko ngo nka 18 bakaba baba ari abasirikare ba Wazalendo bamaze kuba bitaba Imana ndetse baguye muri iyo mirwano nyine. M23 rero yongera kwigaragaza muri Walikale, bisiguye yuko Walikale n'ubundi ikiri kugenzurwa na M23, uko izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni imitwe zifatanije, nta kintu kihambaye zari zagakora ngo zibe zahigika uyu mutwe wa M23, kuko isaha n'isaha n'ubundi umutwe ubasigaho umeze nko kubasiga ku rugo, kuko iyo ugarutse n'ubundi uhita wongera ukahagira mu rugo mbega ugafata ibirindiro, ugafata intebe ugategeka. Ubwo rero nibyo bibaye. Ariko kandi muri aya makuru natangiye nkubwira yuko Ababiligi bamaze gutangaza ko ingabo z'Ababiligi rero bamaze kuba zimenyekana. Amakuru mashya kuri izi ngabo nyine, nubwo Minisitiri w'Intebe muri leta y'Ububiligi nyine imbere y'abasenateri ku munsi w'ejo yatangaje yuko ngo abasirikare bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ari abasirikare 6 bonyine, ngo nabo kandi ngo batari ku rugamba, ahubwo ngo bakaba bo icyo bashinzwe gari gutoza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ahari aranyomoza ibyo byose, akavuga yuko icyo ari gushingiraho avuga bishoboka yuko ngo abasirikare 6 arimo aravuga basigayeyo ari abasigaye nyine bagihumeka, ariko ibihumbi byamaze kuba bijyanwa mbega bamaze kuba bitaba Imana. Abura rero icyo asobanurira abadepite ndetse n'abasenateri bari kumuhata ibibazo, ndetse ahitamo kuvuga yuko nyine abasirikare babo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bashobora kuba ari abagera kuri 6 bonyine, ngo nabo barimo baratoza izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bari kuziha amasomo atandukanye. Ubwo rero nibyo amaze kugenda atangaza, ariko ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abaturage b'Ububiligi barimo barahakana aya makuru bivuye inyuma, kuko amashusho atandukanye yagiye agaragaza bamwe mu basirikare bakomeye n'amazina yabo yagiye hanze. Twababwiraga ku munsi w'ejo twababwiraga imwe muri ayo mazina rero yamaze kujya hanze agaragaza abo basirikare, bamwe bamaze no kuba bitaba Imana. Ari amashusho rero atandukanye nayo agaragaza aba basirikare bari ku rugamba, mbega bisobanuye yuko
nta shingiro ibyatangajwe na Minisitiri w'Intebe bifite, mbega ni igihuha, ni uburyo bwa politiki, ariko nawe ibyo yasobanuye ntabwo byumvikana n'aka na gato. Nibyo biri mu Bubiligi kandi by'umwihariko n'abasirikare b'Ububiligi, ariko kandi nako guverinoma y'Ububiligi iteganya kohereza izindi ntwaro zirimo ibisasu biremereye ndetse na za mortier na misile yo guhangana n'ingabo za M23. Ni nyuma y'uko indege Ababiligi bari bamaze kohereza zigera muri eshatu muri zo arizo zibarurwa ko zamaze kuba zihanurwa na M23. Ubwo ni indege zo mu bwoko bwa drone nyine zino zidatwarwa n'umupilote uwo ari we wese, zamaze kuba zihanurwa rero na M23. Niko bimeze, Ububiligi bukaba buri gupanga kohereza yo mortier ndetse n'izindi drone karahabutaka zo kuba zihangana n'uyu mutwe wa M23. Bakavuga ko ngo zigomba kuza zikifashishwa zirasa ku nkambi cyangwa se aho M23 ikambitse, ngo mbega bakaba bayikiza bakayivana mu nzira, bavuga ko ari ukwikiza umwanzi nyine. Nuko bimeze rero kuri izo ngabo z'Ububiligi, ariko kandi M23 nayo byeruye noneho mu masaha ari imbere biravuga ko ishobora gutangaza kugaruka kwayo muri uyu mujyi wa Walikale, nyuma y'uko itangaje ko ihavuye, ariko ikaba yongeye kuhagaragara mu ijoro ryakeye muri iki gitondo. By'umwihariko rero haravuga ko bishobora kuba isaha n'isaha M23 ishobora kongera gutangaza yuko yigaruriye undi mujyi ukomeye, nyuma y'uko nubwo ngejo hari abasirikare bari bagiye, bivuga yuko abasirikare bari bamaze kujya muri Kisangani. Amakuru nkesha Kivu Morning Post avuga ko bari bagiye muri Kisangani, ndetse mu masaha atarambiranye mu kanya gato cyane dushobora kuza kubona M23 itangaje yuko yamaze kwigarura undi mujyi ukomeye mu mujyi wa Kisangani uri mu ntara ya Chopo. Nawe M23 ishobora kongera mu mijyi irimo iragenzura, by'umwihariko muri iki gitondo ukaba aribwo uyu mujyi wagiye ufatwa. Nibyo byose rero ugomba kuruba umenya muri iki gitondo, ariko kandi reka nkubwire ko ngiye kugukurikiranira ese ingabo z'Ububiligi zigiye koherezwa n'izingahe. Mu kanya ndagaruka nkubwira aho bari gupanga ko bagiye kohereza, ese ko bavuze ko ari 6 gusa bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abandi bashyizwe he, abandi bari he? Ibyo byose ngiye kugenda mbiguteguriraho muri video ya saa sita, ndaza ngaruka yenda mbikubwira. Hagati aho rero nyamuneka kanda subscribe aho hepfo, umanuke gato ujye muri comment wandike wirekure, murabizi ikintu cya mbere ni amakuru, kandi tuba turi kugenda tuganira mutubwira ibitekerezo byanyu kuko tubishingiraho tumenya amakuru atandukanye tugenda tubahereza. Ngo rero mukomeze kugira ibihe byiza, andi makuru ni mu kanya ku isaha y'isa sita.